subscribe to my channel and click the bell icon to get the new notification. TPF Nangnai henwi Meni Testarigo Governor no Sung Deputation Berka Sung Governor no Srai Saka ADC Hapang Obo ADC Inkatiti ADC Autonomous District Council Abo Borogrongni So Sason Sak by Naikol Zagnai Sak by Tang Pidul Zagnai Amsai Henai Kalajaka Enka Azago Tabongnuka pandemic Zorago Botung Malia ADC ni period Paika Kahamkok Enka Abono Rajapal Hostokep Kaigi Boni Musumana Songka Abo Kahamkok Songwi Mana Kinto O Zagawa Sungnuka Governor Bokuno public ni concern nalia Kok Salia public ni Tahosnai sentimento Nailia observe Kalia Hike Lagi Sudo government Sudo Sorkar body by Soguibo ADC Hapang ex secretary JK Rauno Bo Songwiroka Enka Arni was Rai Nukzaka pandemic ni Zorafana pandemic ni Zesifana ADC tahunai election ng mayang theng haipana ADC na Naikolnani bangai sinia nug Yapharna borokno songwi maya India ni kuno constitution tini jarati sijagya ko Rajapal je musukmana songwi mana ADC ni bisingo Yapharna borokno songwi mana hner sijakri ADC ni bisingo songwi mana Rajapal hastokep khai mana phiababo public concern public demand public by kok salagi simangnai Enka aron na srai kenuk zakha je ADC ni je meaning tongmani abasi meaningless Enka ajaga was kaham kenugar indigenous right no totally violation khajaka Enka tini zoratei Tipraha by India has 70 years sangka Tipra by India Mars khaimani phiaba sungnuka o Tiprahani Tiprasaruni rights no tak zoratei India government but Tipra government kaisa pan single kaisa demand pan borok tahonai respect rayakho te implement khayakho inka aba haikene continuously 70 years so ohani besaro je jagawa 1949 o 1947 o 93% tongmani tini minority besaro safaika 20% below 19% ni safaika inka jeng tabok nokha o Tiprahani total population 45 lakhs ni above Kintu sini borok busengnai ohani native people hunjangnai soisu indigenous people hunjangnai busengnai tini buseng kaham ke saimana 8 lakh ni bisi gabang ngya soisu ohani busarok ingka sengomana nokha orni full Tiprahani native people rogni je political rights economic rights social rights everything rights borok controlled by occupied by illegal immigrants illegal intruders from Bangladesh ingka abono no seng TPF 2014 ni simi asagi sing sakha o hasini angkai sini man banta sini odikar sima ngnai engka India ni kuno state no kerei India ni constitution kuno jaga no kerei illegal intruders by illegal foreigners je India constitution entertain khai tongmani kuno state sungnukia India o 36 state sungnukha every state no run khaiga state people but Tipra was 70 years nukha state no run khaiga outsider Enka aroni bisingo setabule ADC ko pojanto se haina ADC ni borok nyagai o Tipra Hasteni bukung baraba hani busa nyagai phatani borok no songwi roka 6 man ni bangai aba 6 man ni bangai kotor sikon kogya ani odikar no 6 second ni bagai phane kebu nanani odikar kre seng abno ronani seng gosegi manya aba si kotor ko abni bagai ni seng tini governor na saka nang o jaga o phatani borok no songkha sinia borok no songkha oro ohani thui bai mata nobar bemba sinia borong no songo ine o additional tam development dekhanya ni nai na additional tei bude tam hasnai deprive khanya ni nai seng naiga o addition tini jodi na tumong na tini pandemic yaga election khangke public je hamjak mani abona tini administrator phaikam tini administration rule khaikam angkai public ni concern si democratic soligeng khangke governor boni jeni saisung bai government ni concern simi bai or democratic system o solegei maya abong khangkai kaisa illegal abong kaisa crime kaisa indigenous people ni rights no violation khaimani abo kaisa human rights violation eka human rights violation indigenous right violation no sung kuno babe gosinyana ni kogya abni bagni sung saka o ADC o tabok sung nukha je kabang ko borong sini ADC entire area ni bisingo sini borok rok kabang ko tongkugu they land behind 70% above na ADC ni under control khajagai tongo phiaba or jaga mungsan power krei mungsan ar jaga go development krei tamni bagai ADC government je asak sagai thanai borong ni kuno initiative krei Tipra sarkar bo kuno initiative krei India government me initiative krei abono sam kaham tangna ni bagai tini joratai kuno kaham leader sung nugya ko phaya ko abni bagai na tini joratai phatani borok bo oro Tiprahani borok rok sagai bena ya sak busuk jaya ni bangai phatani borok no songui thanglai mani loy
Aboni bagay TPF 2014 ko basagay saika o hani basa 70 years sugyang khana sugya phanangja khana sugya berja khana kintu tabok sugnai basaja TPF basaja sugnai basaja tei sing oro nukha srai srai ke TPF basai phemani ulo o hani bubagra Product kisur manik kabahadur bo hati dofana hamjagai boni party no yakagui dofana survive dofani service khane ni bagoi ta full swim libo samangkhai tong hati dofani bagui inke o hani bagra tini hani busari hani nok pangtini basagai o hat dofano mathangna ni service khane ni hani bo basai tong pro sing bono chini dofani samang tangna ni runai de ruya kabang ma borok proshno khaigu ADC sikonsa ADC ka power kare arabu agra na tamni ama tahnai प्रस्ताव रो अब लासिमा संसा जारा अमते हाइ कक सानाय रगनो आं संग एरिसिनो नि जदि सिकन जा खां खांके एरिसिनो तगि तामने डिमान्ड खाइखा बरग रो तामने आन्दोलन खाइखा एरिसिनो तगि बाक्सा टिप्रालेन सांग एरिसिनो तगि बाक्सा मोर पावर सांग एरिसिनो तगि बाक्सा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल काउन्सिल सांग तांगै सा नों आरो नियो एडिसियो तामो तंगमानि बागै सान आरो नुगो अरन सिनि बरकनि गोबां संखा आरो तंगो ते लेन्ड आरो गोबां कक तंगो आबनो प्रोटेक्शन खायनानि बागै निरक सान इंगे काहाम कक नों ऑल तिप्रा प्रोटेक्शन नि सामालिया एडिसि एरिया नि सिमि प्रोटेक्शन साका आबनि प्रोटेक्शन नारकसिदि एडिसि सानाय रतिनि प्रोटेक्शन खायनानि बागै आगो फाइसिदि तांगै फाइमिया आंनानाय बे केबो हराया बनरो दिबे केबो हमाया सिनि बरनो रखे हमता साब सिनि बरनो नाय सिनि बरनो राज्यपाल सुगमानि नुकजानि बागैनो स्टेट गवर्नमेंट सिनि बरनो मकल खुयानि बागैनो बुइनि बरनो रोरो Karena ini kok sedani kerika TPF siga ani betongo seng bemang proposal loy mana bubagra oh hano full drive kanya ni boni odi card tongo tei boni odi card no seng tobui fainai abni bagane amon poila ya free abasro odi not only ADC and general every amon boot no sini odi card sini rights ababa seng already governor Sakha 2 times governor राष्ट्रपति president nei kok salai tongo bo Sakha abno tei seng daiti ne belai khene sincerely आलोचना खाइनाय seng Sakha ni rok daiti khayang khang kai seng movement no khanai ha haine seng thang 16 तारिख sorry 13 तारिख seng memorandum submit khaimikha prime president roka prime minister home minister jotoro seng bebag na memorandum reminder letter harja seng already sajak engka tak joroti kintu aboni implement by action najak mani krini bagai seng movement no khag in demand abono borok respect khaitheng karon autonomous district council aro tabok pandemic ni bangsi butna maya kintu autonomous district council no kaham klai smoothly run khanya ni bangai o hani native people ni odikar native people no si mar nai abni bagane seng jotodin na pojonto sini o ADC ni hafangni ADC ni je administrative power no sini borok te sini demand khang khang ke bubagra no ro esak joratei sini choba chole nai abona tini ni o choba ang jotono sanani musugo Subscribe to my channel and click the bell icon to get the new notification.